Good morning everyone, this is Sir Manong Dani again for La Ilocano News. Ada tayo dito'y border, sinabi kong border dahil dati pagendan iti pagpatinggan iti checkpoint iti barangay Lumbad. We are now located here in Lumbad. Ada to'y iti kapulisan, the person of Sir Baldugo. Pakiway man sir? Ayan, may isa ka digiti kagagitan na personnel iti MTS Dingras, and together with me are two members of our PNP attached organization. This is what we call AXER. Niman Sir Rodolfo Miramonte, kung natin ang salita. Mano nga oras kayo duty to, apo? Manipod, alas? Manipod, anong oras kayo? 8 o'clock. Alas 7. Okay. So nga, agyam-yaman iti PNP because you are attached to the PNPs guys. Kat nakapimpintas dito nga ganwat yo. So, sino mabaling ko nga pangalan ti data? So far, mano ka di iti nag-positive case dito Lumbad? Mano da? Correct information, duwa ko na, duwa ka. No, ti, nag-positive. So, meaning, adada jay, quarantine facility. Lawag tiyan da itata. Okay. Anong oras yung arod? Manipod 7, sakay to. Aging nga na itong malam. Then, adan to pa'y sa bali manan. Ada ka relievo yung manan. Ada pa'y dadu mga kadwa tayo da. Kasalita kay man ni sir. Sir Baldugo, halika rito. Mamaya na yan. Ada pa si Sir Baldugo. Kanayon tayo kadwa iti medical mission. So how are you? Anong oras kami may nag-duty? Bale, 24 hours also? Iti ka pa hindi nga digdigusan? Iti ka pa nga suksukatan? Ay, nagmayatan. Umayak to, makidigos kan makisukat ito'y. Iti dagayang magsuksukatan guys. Joking aside, kitain nyo na kayo apo nga taga Dingras, mabuybuya yun no kasano iti agbalin nga frontliners narigat ada kayo iti nakapudpudot igiti kalsada nga rough road in summertime. Nakapudpud kitain nyo naka-uniform da just like as frontliners nakapudpudot. Iso nga ingat lang po. Unta man kita ang digit kang kananda nangitugot kay matlakibalon nyo toy wano papakanan na tayo na apo kapitana. Oh, adamat. Adadanong dito, dati ti kalagayan dati apo, they have their own mineral water. At dati ay wow, kunak to pa basta ni Apo Charles Tadena si Pupuno. Oh, punong-puno sila guys. Ay awan deta kanon. Ada mineral water da, adamat pangramirian da. Apay awan ni Apo Kapitan ng ita. Ay di barangay hall, danuno min tutuno madamdama. Agigidan kayo man nga rod, datayuman amin. Stay home and ingat. Dingrenyos ko na tayo man. 1, 2, 3. Stay home, ingat, Dingrenyos. Thank you. This is for La Ilocano dahil manong yung adani dito apo ket interview tayo man may isang kagawad iti barangay Kalit. How is it going iti ME localized MECQ iti Dingras apo Elmer Manera. dati kasta sakit nasaya at mo. Dati mangi usok tapi checkpoint tata dati panakay implementar dati MECQ diti Dingras. Well, at that time, di kay kadwa tayo iti municipal police station na idadauluan, iti Dingras na lang iti idadauluan ni Police Captain Joseph Calderon. Pag-focus tayo man sir, dito, they are so vigilant to ni ako kagawad Elmer Manera ay kagawad mano ka diti nag-positive dito at ka positive cases tayo diti barangay Kalit. Dito lang may sa sir. May isang isolated isuna at iso na iti quarantine facility. Sir. Okay. So kasano nga ron, di pa nagkayo dito, agri-reliable, di BHW, manong oras kayo nga ag-duty dito? 24 hours sir. Oh my God. The duty na apo kat 24 hours, it is really sakripisyo na apo, dapat may bagadising nga term. Kitain nyo apo, iingkit naman, dito sa adatoy amin, ingkit kalsada, itidan, at meriendadan. Siguro ito nga agluto to no madamdam. Makita niyo tirigat na guys ti adayan ti localized MECQ. Ito'y bangir. Oh, habang nga agbambantay da agim imarit da iti kangkong. Tsaka muno na iluto da. Bangus. And then, bangus.
Ije mo bangir, busy mo ipakita tayo digiti kapulisan nga they are so vigilant together with the United Ilocanja Civic Action Group. So deta apo ni Manong yung adani for La Ilocano. Agsubli kam to manen. Thank you. This is your Manong Dani for La Ilocano News. At data yung sango ti Inek, and what we have here are the frontliners. These are the AXERT group nga tumultulong kada tayo. They respond to our needs so that imang pre-empt kada iti vehicles, guys. This is the end report iti ras. As in ganta yung man, sir. As in ganta yung man. At dati iti engineer. Tapos, iti pangir. At dati iti kapulisan tayo. Kasalita man, dito may isang member the AXERT group. Okay, they are very busy na agal-ala kabigiti pertinent documents kasi adano kabigiti dapat may submit no maalada from their barangays tapno maka-in and out da nukwa, diba? May sa mga sa from our AXERT. This is Mr. Grande from the AXERT group. Ano, kumusta tayo na oras na nga may nag-duty dito? Ano say sir, di implementer mi nga about violation dili na sir. Dapat sa pas sleep to sir. Pas sleep, yes, yung sir. iti Si barangay nga pinirmahan ni Apo Kapitan, right? Sir, and certification di pa kubrahan na sir. Certification from the company. Tapno maka-in and out ka. Di siya may na certification no ka Sir Grande, mano di it will last until uno a day lang. Abay lang sir. Ay last sir. Until nga mausan na di siya ma-utilize na until nga ma-lift iti localized MECQ. Okay. So dati naala ki J. Guerrero, meaning until nga ma-lift, di ba? Sir. Thank you so much, Sir Grande. Aging gana kayo iti anang oras dito? 5:30 sir. 5:30. Then adan tuman sumublat kada kayon nga AXERT group. Ayan. Thank you so much, AXERT group, for facilitating our traffic. Saan ni Ron? Go. Ako kayo ata na makita. Go. Okay. Nipay lang manong yung adani for La Ilocano News. We have here the frontliners. Digiti umay PNP attached organizations na umay tumultulong na mang-facilitate iti traffic. Digiti in and out iti dingras, and one person na talaga she's so vigilant kidati nga moment iti localized MECQ in the person of Mami Mildred Fernando, BHW and UI member. What can you say about the lockdown? Kung dati lockdown datakit, makita mi sir nga ala na pintas met ano tigas takit maagapan pa ilang kan mas ma-lockdown. Diti pa Panagwaras, diba? Ano pa nakwaras na taday toy agdama ka pandemya COVID-19 sir. Manong mga oras kayo duty toy? Naniputay 7:30 kami sir, gingana kam to normal 5:30. Kaslakay lamang opisina. Kapilitan na sir. Meaning, adan tumot sumublat kada kayo into madamdama manin. Grabe sir. And surrounding you, digiti members iti UI. Say hi mo tan UI. Can member TB Hertz, BHERTZ. Ano yung BHERTZ? Barangay Health Emergency Response Team, wherein the barangay officials, including the barangay health workers, sir. Ay, bongga. Yes. So kadwa tayo deta nga nagot taking di kalman aya. Ni ako PD Abrahano. So deta apo, the head of the BHW and Nanang ITUI. Thank you so much. Intay de Bangir. Okay. Okay, once again, good morning to each and everyone. At datayo pala dito dingras, still ni Manong yung adani for the local news para iti La Ilocano. Makikita tayo guys, the members of the MPS dingras, they are so busy facilitating the traffic iti Sango, iti Ilocos Norte Electric Cooperative, and here with me are the BHWs, the ITUI, frontliners, then Dumapay. So nga, they are so busy. 7:30 da kano nga ng Rugi, and they will last until 5:30. I only have one request kada kayo amin, agigidan tayo man amin. Ako, Dingrenyos, please stay home. Ingat po. And
Ding Renyos. Magkikitan tayo. Ding 1, 2, 3. Ding Renyos, stay at home. Ingat kayong lahat. Kayo